Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kawai kalong kami ya kebaltep kerteng kum kekong kemen karbitai saupu saus nem karta ringkat lang bat armut kikon samla kasi ya kebaltep kerteng kum ubati pang warjeri laipo as nem karta bat Mercurius lingdo arpunrus nem karta kila syasho hakisan ngur kibarjela kibala songshet kawyang hakamiat arpulai terek mentau benai rempang usnem arjar arpo kumba hakapol prashteng janmiat kane kelaja ha 101 area upper Shillong hakalenti ya kejat benlet chalau sotun. Kini kita ingat kibla syasho akan kamian kidai kinong susnong jong susnong lau sotun block 1. Hak jingkran bat ke Batisi TV ke kongkemen karbitai kalai tu bah kamian arpulai tereng maka bat ki bahyeng jongka kat ba kidangmi nayodo panet pha shalayeng shalau sotun bat dai ondala poi hakalenti ya kejat ha 101 area lawan mi kensan sangot kibarjela kibla syok hawyang kibala halla bat kran dak kitien si tensang dak kitien hindi. Kakong karbitai kalaya tu bakini kisangut ki barjela kilawan de kilai teli ki tok hanre hakapor baki petkrat nakani kejaka kawai ni ki tok jongki kabraniu number ML05N sanpra khandai saw kelas new no dei na kajing bam ya chu kani ki tok balayo banbat ikini ki barjela lengba ka number plate jongkani ki tok harian kini ki jingja hakani hikamien kini ki laingot kilalet mudoi da ke ijahar sekipulet jongka jalu para police outpost ngiwan di do te kadeka por phasitang ngiwan poy to 101 te ya tu lenti te da poy tu lenti pede kini ki khar ki wana thina room te kidang khlar tin kham akor suda te na da poy kham hanang pede te tim na tin si te ni happen si jonga pede ili yang bale fikran kum to ma te mamar senang to bale fikran kum to usus nyat bet usu akura bet sia bet once ilok ngaro imut bale penyaklat hang tu ini ya bom lang tilang ta hang tu pada ngaro pada yang ngaro kinyat kisyo kidat lang tu ngamla le isu ban yakun bat ki ngamla namar ki don haduk sangot kini tang arngot bat ngakam thai bri ngasul nyari kisnong seperta di kisnong di kisnong kitak swan mi swan yarap makin le te kamut tada kim poi makitep kai ke banjai ya ini arngot bat mangakam thai bri hana pi mutam tau mau hana kisyo enga hana matam na ingan tam mau bang akudup ngaya dai kini ki priw lajang ngaya dai ni ilok lajang ngaya dai ni hapun si lajang ngan tam mau na eke ngan don bor se bangan ya kru usen rang ngam don bor ki blim da kum tat ki de khare ngam na ta kawan sa kawai kan thairu ka kam ko ong badai ka baj jong u para jonga te mahdi nang ta pada da keliti ong i para jong ini pada ong kumno makade ka baj thakur kadeka baj jong thakur kabai jong thakur de para jong pi thakur hadian ta kong em ba ulok tengah de tau dekhar te para jong te de para tengah kam para kong ta tengok kong bila binami ka kong ya kata bila binami ngong ta bamta kra gedi ka to kon thai ka kan mane tu thanan kong na kabai ng thiet manga ngap siu manga ka insurance ka e ka ta wan mo ngai baklai sho i te ngameda wi para la jong ngameda e ngap perkaran ngapen e ru kimyas ngap ya kurang menyuni peranga tengar gama asya amat sih habra alkimar eru namta perla juga amat sih uni oleh biasa istero gama ale era kati shisha ka jikten jumni reipat ke jingle jumki menen kala palat shisha kiksi yang ngapat na benta self defense le dia ngahapan tiada man si ngayale bet kat bala ngayale bet kita khar tampar ke kinwan le heli hari jengi katuliti kadeka snong jengi kamdi ka jaka le kam kai hasnang thau jungi ngadang keren da bhai ki kisuan bet pok kibat bet kisho bet kiksi ngapat ha ka jingdom banik sai la jaladi ngakhar rumah ngabom kila ade ne ngam tebra kat bala ngaya le bet bandai la dia kataru kidang yawan bet ini kong jungi ru kimap syo ini men jongar la syo bet ken febre ru kimap syo kamut iu kata ang niru adan ini ke tu kadang kiksi tu kakman tu hang ni nedor ni ya riunan ni kebede ketika jingja kerja menmet pasteng kat bangang kadang-kadang mulai ki phone kini ke man jon kini ke victims yang ba kelajak tamta teng la dun sebel ngalaung ta lawan tu yang melapor yang apa tanap ngawan tanap dari bangawan tanap nagaliang juga polisi panen gampang kini ke jalur para polisi outpost
ngai iba mdan wiru ban yarap ban ong ya ki ban file FIR hak jing syak kadeka kamram jung ki pulet haba ki wan ki victims haba police station kadeka kamram jung ki ban shem ban pantho FIR anrai ngai ko magi pulet hang ni kile ko mom sut nyawi kene ke jing wan complain jung ki da hadin ka tungal apan file ke FIR haba apan file FIR dola marsna file FIR ngila ya no te dalami nak tu ngasngau ban su ong tangani kawai ba kane ke cik pen ibor jung kini khalajat na kapor sekapor kala pen ingding sisa yang ikum kesak ngade asan general secretary jung ga HNM na port central budi ngasu kentu ya kini ki khalajat ba kimne ban pen ibor kumne na kapor sekapor ban menta kala kut kane rum pen ibor jung pi mersia medai ban pendam namar kajing isi dakhar jung i khasi ke pen ibor jung mersia lara medang pen ibor kumne rakan mal hangno medon bat hangno mekwa ngilalong ready mengiru menekon nam tajung me mere jong khlajat bo song poi ai hapok kari khasi jongi mere ban im kibreu ke ban hap buram ngi ki trai mulu lara memla ban buram ngi rakan mau hangi lalong ready bat penkre na kamta hangno ngi kendo yeme ban lara ja ba me bakla nang ne sakmat ngi no ma su ban nakali ang jo kasang ngi ai warning kajing maham ka ba kane kajing maham ka ba khaddu ya bor khoj ki non tribal we respect you all non-tribals who are genuine in Shillong. But remember, when you are compete with us and you are exploit us, no more tolerance. Now we have to fight back for our self-defense. So now, kane kapor, kaba kasang kasim kya bhai kijing shale benjik pardo personam jung. Kane kapor kaba kum kasang shim kya. Namar ngi I basha border jongka Assam ngi shale ben hakita kijai benre Nepali bada kisipai jongka Assam ki pulit jongka Assam. Hapo border Bangladesh ngisale ben ki kharbangla menta hangne hapo main town ha Shillong ngisale ben hakini gibriu kibasuan song thap apo gari khasi kane ka dai ka last warning namta all non tribals who lives in Shillong lada bakla nangne sakmat ngiru ngin pen ida kebor but mdon mono bala banon interfere alor kita namar ngi iba kaji shane ajong ya ki pulit ki badai ki brejong ka an hanre ki pulit tang i ko maki don liang penban bat ki wei ki chat nreo tenging ai kene ki maham ka khaddo ya bar khaj kinon tribal nangne sakmat please respect all the genuine tribals or the indigenous peoples who lives in Meghalaya or else we have to fight for our rights.